Drama di PBB, mikrofon Prabowo, protes, ikut mati. Mikrofon yang digunakan Presiden Prabowo Subianto sempat mati selama lebih dari 1 menit saat berpidato dalam konferensi tingkat tinggi soal solusi dua negara di markas PBB New York, Senin 22 September. Prabowo menyampaikan pidato dengan durasi total sekitar 6 menit 10 detik. Namun sekitar 1 menit terakhir saat menegaskan desakan RI soal bencana kemanusiaan di Gaza, mikrofon Prabowo sempat mati. Setelah itu, mikrofon tersebut mati saat Prabowo masih menyampaikan pemaparan selama beberapa saat. Tanpa petugas protokol yang juga mendekat ke mimbar, di akhir pidato Prabowo. Suara Presiden Prabowo baru kembali terdengar melalui mikrofon di ujung pidato. We are willing to provide peacekeeping forces. We are willing to support Gaza and we will provide food and humanitarian aid. Excellencies, the path to peace remains unchanged. The two-state solution, Palestine and Israel living side by side in peace, in security, in safety, dignity, and East Jerusalem has come to a good place. We need to act now. Thanks. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.